odi u napad, opet. A sad ti, sad pokrajiti po zastava. Baci bombu. Čekaj, može. Neće. Idi u napad tamo. Ti u zastavu idi. Pa kućeš otale samo odam prema. Šta ja im kad živi događa? A kog to ubija? Ove Engleze, Britance. Ovo je izgubio. A? Jesam. Uzmi zastavu. Siba? Dobar je. Ko? Da ne idemo obrati na stavi. Od Fragosta je bolje. Jebate Fragost. Pečat. Dobro. Jebote, vratio si. Griza ređa. Ja, nisam uspio. Gada, nisam uspio brati zastavu u vidu. Kako nisi to vratio? Nisam ga vratio, ne znam ko je vratio. Ti si vratio. Ne, ja sam samo ubio. Šta snimaš ti? Aha. Na? Sam toliko zanimljiv. Kako ću tu dobiti ovu šumu? Tu je natočkam čips u šumu, kad Bog nekada do šumu ti dođe. To ti kako je baca bombe, koliko prijeveli, povodi, dala na mene bombe, ne mogu gledati. Ne. Ti možete malo, ja dođem do našeg... Vratio sam te s Ti ne možete vratiti, ja uvijek vrati, ne? A, vrati. Zato imaš najviše buda. Šta? Ja uvijek kad izbog zastavu, opet donesem do venača. Ko pobjeđuje? Mi, jo. Ovo je čips čak i Šta se vidi? u Njemačkoj. Ovo je niste samo. Ali kad nema naše zapave, samo... Što ti? Ne, ubio me. Uzeli su zastavu. Bog, gledaj. Ima ti zastavu. Zato što ti ja moram. Ubilo me. Još 2 minute moramo izdržati, sakrite vi. Ubio si, mrtav si. Ne, gore, tu je naša zastava. Ne. Ajde, maži. Bolje. Ne ti. Idi, noć nastav, ja idem A nekako. stvorilo me tu kod nas, ajde, ne vrac. Ja ne postanem. Neću. Ajde da se ti. Šta hoćeš? Čekaj, Josipa, ne vidiš? Ajde svi kobije na stol da imamo koja veći. To sam tek spremio i jebole ti. Ko bi taj? Odpeva nešto. Ajde, gledaj tu. Odrepa nešto. Ne? Ajde neku najavu. A? Neku najavu, neki freestyle za Fragosta. Ajde. Ne bude. Neki Fragosta freestyle, doneću ti pivo. Za pivo možeš čekati malo dok se sjeti nešto. 20 sekundi, 12. Daj mi da nam... Znam gdje je. Neće stići. Ma već smo mi pretiši na 2. Nema, ja više. Ko je pobjedio? Volite bodove? Ko je pobjedio? Imam smo više bodova. 5 je bilo ovih bodova. Uvijek se vrištiš gore, Zašto?
Moram zbog pravi čvarke. Unesi malo umjesto čipsa. Gdje Bog te? No ima manje. Nije se umije jebeni. Šta divani? Ko će stažu napraviti? Pa Bog. Ja, evo ovdje na moj napraviti. Idemo da to. Šta nešto cajka? Ja, Može. Cajke. Ovdje ste koju ja. Ako ćeš se skinit, može. Ja. Ne mogu ovaj pokazati kako si ja. Ko hrpa pedera. Hajde, imaš u mojoj sobi konja onog. Ma ne, ja hoću, imam ja tu konja. Čekaj ću donešiti ja sve konja. Pa kaši. Kako to je, aha? Ne znam. To su mi njege. Pa ja ih bacam. To To su komponija. Perika. Čemo ovu. Ne znam, sve dobro. Ne, nisi sigurno tako ja. Nula. Kako si pobjedio jučer ako ne znaš ni tog jahar konja? Pa on je premalo, ja volim veliki konja. Šta je sve ovdje? Nisi došli. Gdje ga meni donesi vodu? Da mi pravi društvo. Nisu ga gdje ovo? Moj. Čuješ ima ovaj? Tamo. Jesmo mi opet Njemci? Da. Ko je vidio? Neka Francuz tamo. Da. Ali za ovo što nisu došli. Stipe, kad će taj rep čuga već jedan? Čekaj, polako. Gdje je Feragosto? Sinči. Reci mi prvi. Ima našu. Nastavimo. Više ne znam kako sam sjedio. Moram se navesti nekako. Vidi, daleko, znaš koga daleko daš? Kak daleko? Ne znam, gledam na kartu. Moram da ti se namještaš, ja moram ubijati ovo. Dobro je. Isto zanimljivo. On neće biti dobra najava.